Igicamunsi cyiza mwese mwahisemo gutega amatwi radio gukivugira ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice 9. Nitwa Daniel Niyonkuru nkabanje kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa muri aya masaha akaba amakuru ari buze kuba yoboye na Aimable Uwizeyimana. Muri aya makuru mu ngingo nkuru z'ingenzi turi buze kubabwira ko urubyiruko rwibutswa ko rufite uruhare rukomeye mu kubaka igihugu kizira urwango n'amacakubiri byavugiwe hehe byose turi buze kubigarukaho. Naho guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ubukungu bw'igihugu buteganyijwe kuzamuka ku kigero kiri hagati ya gatandatu ndetse na 7.2% mu mwaka wa 2026-2027 binyuze mu kongera ishoramari mu buhinzi. Turibuze no kujya hanze y'u Rwanda tugaruke ku muhango wo kurahira mu gihugu cya Uganda. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yongeye kurahira kuyobora iki gihugu cya Uganda muri manda nshya y'imyaka 5 nyuma yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Mutarama y'umwaka wa 2026. Ni byinshi byabereye muri uyu muhango byose turi buze kubigarukaho mu buryo burambuye muri aya makuru ni mu kanya gatoya. Ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Katubabwire ko mu mwaka utaha w'ingengo y'imari mwaka wa 2026-2027 leta y'u Rwanda iteganya kuzakoresha agera kuri miliyari 7,796 by'amafaranga y'u Rwanda, kaziyongeraho miliyari 8,448 ugereranyije na miliyari 6,952 n'igice kimwe ziri mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026. Ayo mafaranga yose akazifashishwa mu bikorwa by'iterambere bikubiye muri gahunda yo kwihutisha iterambere NST2. Ibi rero bikaba nanone ari ibikubiye mu mbanziriza mushinga y'ingengo y'imari Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yagejeje kubagize inteko ishinga amategeko. Papias Rambona yaduteguriye byinshi kuri iyi nama. Ubwo yagezaga kubagize inteko ishinga amategeko bikubiye mu mbanziriza mushinga w'ingengo y'imari y'umwaka utaha 2026-2027, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yabanje kubagezaho ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026 yemejwe aho bigeze. Muri Kamena 2025 inteko ishinga amategeko yemeje ingengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 ingana na miliyari 732.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu kwezi kwa Gashyantare 2026 iravugururwa igera kuri miliyari 6,952 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda. Hagati ya Nyakanga no Kuboza 2025 amafaranga yakusanyijwe imisoro, amahoro n'impano yiyongereyeho miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari 2,394 n'igice kimwe ugereranyije na miliyari 2,348 n'igice kimwe yari yarateganyijwe. Ku bijyanye n'uburyo amafaranga yakoreshejwe mu ngengo y'imari hagati ya Nyakanga no Kuboza 2025 amafaranga yose yakoreshejwe yageze kuri miliyari 2,931.6 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranyije na miliyari 3,213.9 yarateganyijwe gukoreshwa, akaba yaragabanutseho miliyari 282.3. Hashingiwe ku mibare dufite ubu mu gihe gisigaye cy'umwaka w'ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026 twizeye ko ishirwa mu bikorwa byayo rizagenda neza nk'uko byari byateganyijwe. Aha ni naho yahereye agaragariza abadepite n'abasenateri ibyagendeweho mu gutegura umushinga w'ingengo y'imari ndetse n'ikigereranyo cy'imibare ijyanye n'ingengo y'imari y'umwaka wa 2026-2027. Amafaranga ateganyijwe kwinjira mu ngengo y'imari ya 2026-2027 azagera kuri miliyari 2,796 n'ibice bitatu.
z'amafaranga y'u Rwanda, akaba aziyongeraho agera kuri miliyari 844 n'ibice bibiri ugereranyije na miliyari 6,952 n'igice kimwe ari mu ngengo y'imari ivuguruye y'uyu mwaka wa 2025-2026. Iri zamuka rizaterwa ahanini no kwihutisha imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gisha cya Kigali, kongera inkunga igenerwa Rwanda Air yifasha guhangana n'ingaruka z'intambara yo mu burasirazuba bo hagati. Amafaranga akomoka imbere mu gihugu azagera kuri miliyari 5,273 n'ibice 8 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkunga z'amahanga ziteganyijwe kugera kuri miliyari 548 n'ibice 3 z'amafaranga y'u Rwanda, naho inguzanyo z'amahanga zikazagera kuri miliyari 1,974 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda. Gahunda z'ibikorwa biteganyijwe mu ngengo y'imari ya 2026-2027 zatoranyijwe hashingiwe ku buryo zifasha kugera ku ntego z'iterambere guverinoma yihaye nk'uko bikubiye muri gahunda yayo yo kwihutisha iterambere. Nyuma yo kugezwaho iyi mbanzirizamushinga, Perezida w'umutwe w'abadepite Honorable Kazarwa Gertrude yavuze ikigiye gukurikiraho ko ari uruhare rw'abagize inteko ishinga amategeko mu gutanga ibitekerezo kuri uyu mushinga w'ingengo y'imari. Nk'uko rero biteganywa n'amategeko, Sena izashyikiriza umutwe w'abadepite ibitekerezo byayo kuri imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya leta mbere y'uko umutwe w'abadepite nawo ubishyikiriza guverinoma. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yanagaragaje ko u Rwanda ruzakomeza guteza imbere ubukungu bwarwo bukava kuri 6.8% bwitezweho mu mwaka wa 2026 bukagera kuri 7.2% mu mwaka wa 2027. Papias Irambona, Radio Guka, i Kigali. Tugushimire Papias Irambona. Reka noneho tujye mu bijyanye n'amazi, mbese n'isuku n'isukura, aho ukwezi kugiye gushira abatuye mu tugari dutandukanye tugize umurenge wa Rubengera bavoma amazi asamana hari mabi muri robine, bakaba bavuga ko ayo mazi nta hatandukaniye nayo mu mugezi utemba. Ni mu gihe ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura wa Sake ishami rya Karongi buvuga ko bugiye kubikurikirana kugira ngo burebe icyakorwa kugira ngo abaturage nabo bagerweho n'amazi meza. Hari no Mutoni yaduteguriye byinshi kuri inkuru. Mu gishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS rivuga ko amazi meza kandi ahagije afasha mu kunoza isuku n'isukura. Hari bamwe mu batuye mu tugari twa Gacaca na Kibirizi babwira Disangano ko bamaze iminsi itari mike bavoma amazi asa nabi ava muri robine mu ngo zabo, ibintu binubira. Ubu turi kuvoma amazi asa nabi, mbere hazaga amazi asa neza, ubu bwo asa nabi, ni nk'amazi yo mu gishanga asa nabi nyine. Muri iyi minsi turi kuvoma amazi asa nabi, ari kuza asa nabi ariko si cyane. Noneho mu minsi ishizeho hari kuza amazi asa nabi cyane biteye ubwoba, ku buryo ukeneye nk'amazi yo kunywa rwose kuyabona byari intambara. Bimaze iminsi nk'ukwezi kurashize amazi ari kujya asa nabi. Sinzi ikibazo cyavutse muri Wasake, niba ari ibigega bitogeje, sinzi imiyoboro wenda yaba yarapfuye muri byo kujya amazi aze asa nabi. Muri iyi minsi rero sinzi ukuntu byagenze. Iyo imvura yaguye urajya kuvoma amazi nyine ugasanga ni mabi nyine, ari gusa nyine nayo umugezi usanzwe, byibuze nka Musogoro, niba nyine amazi ya Musogoro muzi kubona asa. None kenshi none bisigaye biba cyane, hacamo benda nk'iminsi nyine imvura itari kugwa nibwo yenda kuba meza mu gakeya. Nyine sinzi ikibazo nyine cyaba cyarabaye. Nyine tuvugira ubuvugizi niba wenda ari nk'icyo babihinduraho, cyangwa se niba abantu bo muri Wasake nyine ari ukundi kuntu bigenza benda akazageza nyine ari meza igihe cyose. Iyo buri gihe cyose imvura iri kugwa amazi asa nabi, ahubwo tukibaza nyine uba waravuze uti reka nzane robine mu rugo nindangiza njye mvoma amazi meza, imvura yagwa n'ubundi bikarutwa nuko waba uri kuvoma nta rugo. Twabazaga niba se birashoboka ko hari ubuvugizi bwaboneka cyangwa se akari ukundi kuntu badufasha, kuko iyo ubona amazi rwose kuyafata ngo yatekeshe cyangwa yahereza umwana ntabwo rwose biba bisa neza. Niba ari aho mwatubariza, niba ari cyo badufasha tukajya tugira ukuntu tubona amazi meza rwose biratubangamira. Madame Wimana Jeannette ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi, isuku n'isukura Wasake ishami rya Karongi.
mu butumwa bugufi yasubije kuri ibi abaturage bavuga yavuze ko murakoze kutumenyesha ku gace reka tuhagere tubikurikirane bityo turamenya impamvu igisubizo nuko tugiye kubikurikirana nitumara kubona amakuru y'impamo tuzabamenyesha murakoze. Mu gihe mu biranga amazi meza harimo ko atagomba kuba afite ibara impumuro cyangwa icyanga abatuye mu tugari twa Gacaca na Kibirizi amazi bamaze iminsi bavoma ibyo hafi ya byose arabifite. Aline Umutoni Ikarongi. Duhindura ingingo kandi tuvi Karongi twerekeze mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gicumbi havuga urugomo rw'abarembetsi bakoreye mu mudugudu wa Rwasama bakamenagura inzu n'amadirisha by'umuturage bashaka umusore bivugwa ko yabambuye bambura bakihimura ku babyeyi babura nyine uwo musore bashakaga bakaza kwihimura ku babyeyi bihese iki niki ubuyobozi bwaba bavuga kuri iki kibazo byose biri mu nkuru ya Elieri Iragena. Baje bavuga ko kwica umuntu ntacyo bivuze kuko kuri bo ntacyo batinya bitwaje imihoro n'uduhiri n'izindi ntwaro gakondo. Abaturage bavuga ko ari itsinda ry'abarembetsi ryigabye mu rugo rwa Hamuduni na Dorosera bashaka umuhungu wabo bivugwa ko yambuye abarembetsi 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda bamubura bagasaka se kugira ngo barebe niba nta faranga afite nayo bayabuza agahinda bagatura inzu ye ibirahure baramenagura ariho bahera bavuga ko ari urugomo rw'indengakamere. Nukuvuga ngo uriya n'urugomo ndengakamere kuko nukuvuga ngo baravuze ubwabo ngo bagenda ku murongo ari nk'abantu 10 ngo umwe ngiyo bamurashe isasu ari imbere yabo ngo bamurenga n'umurambo ngo bakigendera ngo nago babyitayeho bo ngo kwica ngo kuvuga uti ngo kwica umuntu kuri bo ngo byo ngo ntacyo bivuze kuri bo niko ubwabo bivugiraga nari imari uriya nawo bazengeye nk'umutwe ni umutwe witerabwoba bafite intwaro gakondo mbese buriya mbese byarandeze nabuze ukuntu ko bamenaguye ibirahure ngiye nifashe gutya kuko nta kintu iyo nibeshya nkanjye nkavuga baba baranciyemo ibice uwo bita Paul ni umukarani nawe yazize yuko yavuze muri kurenganya ngo murimo kubarenganya bamukubise ndeba bamukubitiye imatiri bagiye kumucaye n'izosi umwe muri bo muri abo barembetsi nuko yaravuze ngo mukubitiye imatiri gusa umunimo muteme baramukomerekeje ku mazuru mbese ni Imana yahabaye kuko nago navuga ngo ni kubw'imbaraga zacu. Nyirabayazana wabaye ishimwe umwana wa Hamuduni na Dorosera ahanyina arasobanura uko byagenze ariko arumvikana avuga ko umuhungu we uvugwaho kuba ari we wambuye abarembetsi bikabakururira kuba bari mu kirangarira cy'inzu asanzwe yarananiranye kuko nabi waba bateza umutekano muke. Bakimara kumubura ubwo bagiye mu nzu bakubise inzu umugeri binjiramo bafata amatora barayishwanyaguza noneho barangije bamubuze hose bari bafite imihoro bariyo batemagura amadirishya inzugi baratemagura hose barahita bajya no mu gikari hose barabitemagura amadirishya n'inzugi turara harangaye turara ku mirangarirwa sinabazi nabwo bwa mbere nari mbabonye baje baturutse ngo Kibari naka ari uwanjye ntago muzi umwana yari yarananiye byo yahoraga nteza n'amahane yasaga yasinze nk'izo kanyanga yazinyoye akaza akatukana akarwana yaraherutse kwirukankana na mushiki we amuturikije mu mujyi ngo ashaka kumukubita. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Inyasi Ngirabakunzi avuga ko abanyarugomo n'abandi bishora mu byaha batazigera bihanganirwa ndetse asaba uyu muryango gutanga ikirego kugira ngo abo bagizi ba nabi bakurikiranwe. Abanyarugomo n'abandi bantu bose bishora mu byaha batazigera bihanganirwa cyane cyane iyo umuntu yakorewe icyaha icyambere no kubikanisha kugira ngo nyine abakimukoreye babashe gukurikiranwa ariko atakimenyekanishije ntabwo hakurikiranwa batazi n'icyabaye kitazi. Ibibazo nk'ibi biteza umutekano muke muri rubanda bikomeje gufata indi ntera mu ntara y'Amajyaruguru ndetse inzego z'ibanze ziri mu zitungwa agatoki mu gukingira ikibaba bakora ibikorwa nk'ibi ugerageje gutabaza bakamwirengagiza ibikomeje guteza umurindi urugomo nk'uru mu bice bitandukanye. Elieri Iragena mu karere ka Gicumbi. Mukomeje kumva amakuru kuri Radio Huguka. Ego turacyari mu makuru ya Radio Huguka kandi ariko havugwa hano mu Rwanda reka tuyasoreze mu bijyanye n'ibikorwa byo kwibuka aho mu gihe u Rwanda rukomeje ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 urubyiruko rwongeye kwibutswa ko rufite uruhare rukomeye mu kubaka igihugu kizira urwango n'amacakubiri aho abayobozi n'abarokotse Jenoside bahuriye ku butumwa bwo gusigasira amateka no kurwanya ingenga
n'ingengabitekerezo mbi ishobora kongera gusubiza igihugu mu bihe by'umwijima byaranze ukwezi kwa Mata mu 1994. Ibi byose rero bikaba byagarutsweho mu muhango wabeye wo kwibuka wabereye mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka.